But as I encountered President Tshisekedi and President Kagame, whom I'm sitting next to, I could feel the energy for making peace. So I'm in a good place. So it's not only a privilege to be here, it's an absolute joy. I have a galaxy of so many people who have so much impact and influence on the affairs of the world and my beloved continent, Africa. This forum is taking place at a time of geopolitical uncertainty and instability that is negatively impacting on security and economic growth in many parts of the world. These circumstances that the world faces now require comprehensive, coordinated, and forward-looking solutions. And these challenges, in fact, call for a renewed commitment to the peaceful resolution of conflict, respect for international law, the strengthening of multilateralism, and the progressive reform of international bodies like the United Nations and the WTO. Ngira ngo rero wenda utangiye ubikurikira mu gace gato cyane ka mashusho twakase mu ijambo Ramaphosa yavugiye i Buruseli. Ahangaha twashakaga kugaruka cyane ku byo yavuze bijyana n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ramaphosa wongeye kugaragaza icyizere cy'uko rwose mu buryo bwa burundu ko yamaze kwikura mu bijyanye n'ubufatanye na mugenzi we Tshisekedi Chilombo, kabone n'ubwo Tshisekedi mu ijambo yavuze yamushimiye cyane ko yohereje ingabo ndetse zimwe zikanahasiga ubuzima. Ariko kandi ibingibi nabyo biragaragaza intambwe nziza hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Afrika y'Epfo, umubano wabyo dore ko ari warajemo igitotsi. Bigiye kuba ngombwa ko ngaruka ku bijyanye n'aya makuru bijyanye n'uko n'ubundi ari ingenzi, akabavuga ku gihugu cy'u Rwanda. Reba hasi handitse subscribe kugira ngo amakuru atandukanye ujye ukomeza kuyabonera ku gihe. Ni Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko umwanya yamaze yicaranye na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ubwo bari mu nama i Buruseli mu Bubiligi, ngo wasize yumvise ko hari ubushake bwo gushaka amahoro bigendanye n'ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa kane, Perezida Paul Kagame, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na Cyril Ramaphosa bari mu bari batumiwe mu nama ya Global Gateway Forum 2025 yabereye i Buruseli mu Bubiligi. Iyi nama ikaba yabaye mu gihe umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ijambo yagejeje kubitabiriye iyi nama, Perezida Ramaphosa yavuze ko yagize amahirwe yo kwicarana na mugenzi we nyakubahwa Perezida Paul Kagame, yumva ko hari ubushake bwo gushaka amahoro n'umutekano. Ati, nahuye na Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame, nicaye iruhande rwose rwa Perezida Kagame, numvise imbaraga zo gushaka amahoro, ni kubw'ibyo rwose ngewe ndahantu heza. Ramaphosa yatangaje ibi ni mu gihe mu bihe byashize nawe atemeranyaga neza n'igihugu cy'u Rwanda bitewe n'uruhare rw'igihugu cye ni mu migambi yo gushaka guhungabanya igihugu cy'u Rwanda no kwinjira mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atabanje gushishoza. Gusa we na Perezida Kagame bongeye kugaragaza rwose ko baganira ndetse bongeye kugaragaza icyizere. Amashusho akomeje kugenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga n'amafoto bigaragaza aba bombi mu kanyamuneza, bigaragara neza rwose ko nta kibazo gihari. Ariko kandi tukibukiranya ko n'ubundi muri Gicurasi uyu mwaka bongeye guhurira Abuja muri Côte d'Ivoire bagirana ibiganiro byiza ndetse byasaga naho bitanga icyizere ko umubano w'ibihugu byombi kushobora kongera kuzahuka, na cyane kubu Repubulika ya Afrika y'Epfo yamaze kwikura mu bijyanye no gukomeza gufatanya na FARDC mu migambi yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo Ramaphosa avuga ko impande zombi hari ubushake bw'amahoro, ijambo Tshisekedi yavugiye muri iyi nama riragaragaza ko agifite umutima winangiye. Niyo mpamvu nshaka rwose kubanza kurikomozaho mu buryo bwihuse, ariko kandi ngana no ku musozo kubera ko iyi nkuru twiriwe tuyiririmba kuri uyu muyoboro wacu.
Ni Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabeshye ibihugu by'i Burayi ko atigeze agira imyitwarire gashoza ntambara ku Rwanda, nyamara yararahiriye ku mugaragaro ko azarasa muri Kigali agakuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bitandukanye. Ni mu nama mpuzamahanga y'ubufatanye bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU na Africa Global Gateway Forum yatangiye kuri uyu wa 9 Ukwakira 2025. Tshisekedi yigaragaje nk'umuntu w'umunyamahoro wahoze yifuza gukemura amakimbirane igihugu cye gifitanye n'u Rwanda. Ati nta gihe nigeze rwose ngira imyitwarire gashoza ntambara ku Rwanda cyangwa se Uganda cyangwa n'undi muturanyi wacu. Uyu munsi twembi twashobora rwose guhagarika ubu bushyamirane. Amagambo Tshisekedi yavugiye i Buruseli muri iyi nama ahabanye cyane nayo yavugiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko inshuro nyinshi yibasiye leta y'igihugu cy'u Rwanda na Perezida Kagame ubwe, akamwita Hitler n'andi mazina mabi agamije kumwambura agaciro. Ni mu mpera z'umwaka wa 2023 ubwo Tshisekedi yigaragazaga mu bikorwa byo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, yavuze ko mu gihe M23 yatera umujyi wa Goma ngazasaba imitwe yombi y'inteko nshinga amategeko uburenganzira bwo kurasa i Kigali. Ati isasu rya mbere ryabo rikigwa muri Kongo hano Igoma cyangwa se akandi gace kagafatwa, ako kanya nzahitamo amagara imitwe yombi y'abagize inteko nshinga amategeko maze mbasaba uruhushya rwo gutangiza intambara yeruye ku gihugu cy'u Rwanda. Nimpugira ubwoba, igisirikare cyacu uyu munsi gishobora kurasa i Kigali kirigoma. Kagame ntabwo azarara mu nzu ye, azajya kurara mu mashyamba. Ati azarara yihishe kuko ibintu bizaba byamukomeranye, atazamenya neza ko gukinisha fashi beto ko bitajya bibaho. Muri Gicurasi 2024 Tshisekedi yabwiye Le Figaro katazatekereza gutera igihugu cy'u Rwanda, ariko ko muri icyo gihe yaragiye muri gahunda zo guteza imbere igihugu ndetse no kwiyamamaza, ngo nibwo yabigarutseho. Ati cyane rwose intambara irashoboka, ariko biranabivuze wenda mu rwego rwo kugira ngo ngaragariza abaturage agahinda twari dufite bijyanye n'uko u Rwanda rwaho dutangijeho intambara, ariko nanone intambara irashoboka hagati y'igihugu cyanjye na Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda. Simbishaka, ariko nshaka kwegeza inyuma ho bishoboka kugira ngo iyi ntambara ibitatangira vuba. Ndashaka kongera guca indi mirongo, nkashyira imbaraga zacu mu iterambere rya teritwari 145 zigize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurusha gushora mu gisirikare cyane. Ariko ni mu gihe byose bizaba byanze, birumvikana nta yandi mahirwe tuzaba dufite usibye gutangiza intambara. Ni mu rwego rwo gusohoza umugambi we Tshisekedi yashyize imbaraga mu bufatanye bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufite umugambi wo guhungabanya u Rwanda winjizwa mu gisirikare cy'igihugu cye. Ni muri Nzeri 2024 ubwo intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari mu biganiro bya Rwanda zari zamaze kumvikana kuri gahunda yo gusenya FDLR. Tshisekedi yahamagaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga kuri telefone Therese Kayikwamba Wagner amubuza gusinya, ari nabyo byatumye nyakubahwa Perezida Paul Kagame nawe ahagarika ibyo kujya guhura n'uwo muyobozi. Nubwo Tshisekedi avuga ko ashaka kubanza kubaka umubano ndetse ngakabana neza n'igihugu cy'u Rwanda, niyemera ibyatumye bigerwaho ibi byose turimo kubona, kuko ni mu cyumweru gishize nabwo yabujije intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusinya ku masezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu, amasezerano yagombaga gushyirwaho umukono n'ibihugu byombi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateguye umushinga w'amasezerano zari zaragaragaje ko uretse kuba wenda ubufatanye n'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizanatuma amakimbirane yabyo ahagarara mu buryo bwa burundu, ariko kandi n'ubundi Tshisekedi nk'uko bisanzwe yayateye ishoti.